pouka taj si ka i pea menđe. Sarnaklo taj zavrsadao čon e rahmeteso, o čon e ramazanoso, morate ava ubeđeno, te pača, kaj vija mena gjaka na ka, bom sasala je određeno period, određeno žive sasar prema Allah subhanahu wa ta'ala, e jamen madudat. Određeno žive sa. A gdje si jamen, vi jamen, incaja, Allah subhanahu wa ta'ala sa stvorenje, silen određeno period sodeka čempe kaja pu, sodeka čempe kava životu. So se sasto stvori sada Allah subhanahu wa ta'ala, stvori sada kaj ta ven prolazno. Sasto mu kla Allah jelle wa ala pe kaja pu, so stvori sada. Te vi upre, dijaleno Allah subhanahu wa ta'ala, je kroko, sa ovo si ti na čol svako živete i svakoj rad. O životo si tu i pirol, o životo si tu i na čol. Amen dža, aven aver nasledina me. Aven. Saso si džuvdo a žive, tahara šajtavol mulo, temerel. Saso si a žive uprali pub, tahara šajtavol ani pub, anlači dubina, Andre. Temu čol kaja pub, kava životo. Kova su a čol katri insano, mislim, insano se buča. Muša džuli, a čol je lače amela, a če ne lače delija, lače buča, sa vesi čerde iskreno radi Allah subhanahu wa ta'ala. Kola čem palamende, kola su mu klam lačipe, ano korist. Amare çavrence, amare avere manuşence, kola açen maşkare manuş. Acve kalavije kajeti kuranoso, se pendam sasi prolazno, amaroni sevki sasi prolazno katero stvorenja. Allah tebareke wa ta'ala penolano Kurano, kullu men alejha fan. Sasi prolazno, sasi na roku, saka na čov. Kada penol Allah tebareke wa ta'ala, sasi prolaznih mu kola uprepi havaja. Melaike, vi on si prolazni. Vi on kanačen, vi on silenih period. وَيَبْكَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. A čol jedino čiro gospodari Allah tebareke wa ta'ala, deso plemenito lice. Ova čol. Pa Sasavo amendar sam borđi, kada nam palo Ramazano, ta čadija, kaj te pučate postavi pitanje koliko ramenđe. Sode sam katarkola, kaj čerdam, ja te puča koliko ramen, so čerdam, amenđe, ano Ramazano sopa šardam amenđe, katero lačipe Allah subhanahu wa ta'ala, so si čerdo radi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaj tahara kana kadata li puv, ja irijamen ko Allah subhanahu wa ta'ala, ja mukaka ja dunjaja, kaj ta vola namaro koriste, namaro lačipe. Se so se dužno sijamen, borđi sam, kaj te postavi pitanja menđe često, da li sam katarkola kaj uspisadama na čone Ramazanoso, te resa, kova so rodla na men, nego so rodla Allah tebareke wa ta'ala. Da li sama amen katarkola kaj uspisadam, ja sam katarkola kaj ničer dama menđe dovoljno materijali, kaj lijama kava životu ani hajgara, buđene li jega ani hajgara, buđene više asan, an kava životu nego kaj roven. So si tu ja šuđarolen mislim.
Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pendan një hadith, یک جیوه که تر جیوه کنه پرونجای که مسلمانه و حدیث پرنوسیل علی ابن ابی طالب رضی الله عنه پنول رسالة من جو پیغمبر صلی الله علیه و سلم پندا والله خلاص لی والله تجانن تو من سو جانم میں ترکاسان اویش کروین سبحان الله Teđana katero životo, palaka ja pu, palaka va životo. Soa šuđarola men. Teđana o životo kana kamučena mena mare prala, mare čavreja, mare kamle. Taj ka učarena men puva, taj ka džampe se. Kale se penda Alija radijallahu anhu penda rujao pengameri sa osem te halasa ulipu Allahi. Ena teđanen tu men so džaname. Maj cara ka asana više karoven. Znači, manglate penala među pengameri sallallahu alaihi wa sallam, maleno životo kava pipu, kaj djatu min Allahi, kava određeno, caktime, vakti, ja vreme, peke ja pu, malen le ani hajgara. Lenta iskoristin, Allah Heso subhanahu wa ta'ala, lačipe. Lenta iskoristin Allah Heso blagodat kaj djatu minu Allah subhanahu wa ta'ala. Amen pendamo Ramazanu sasa blagodat nimeti lačipe kaj Allah te bareke wa ta'ala dja amen kala kaj šuđardamle te kaj naklamle. Pa blago kolese koji iskoristi sada o Ramazanu radio Allah subhanahu wa ta'ala maksimalno. Se se o istinu nek džano kaj vovsi pobedniku. Vovsi kova kaj uspisadano čon rahmeteso. Vovsi kova saravilano hadise pengamereso sallallahu alaihi wa sallam kaj pendao pengamereso hadis prenosil o Ebu Hurere radijallahu anhu pendao pengamereso sallallahu alaihi wa sallam o postači sile duj radostija dok postil. O prvo radost sile penol kanavolo iftari. Što se kanavolo iftari? Najbučije hamasi te pimači. Nego džano kaj sasa iskreno ko žive Allahesa, robo i sada Allahese iskreno, taj si radosno kaj Allah dželle u ala dijale šanca te na čolano pokornost, a na zadovoljstvo Allahe su kog žive. Kaj uspisadate pa šol ko Allahi subhanahu wa ta'ala. A oduj to radost pendao pengameri sallallahu alaihi wa sallam sile se penao, kana ka iklol anglo Allahi subhanahu wa ta'ala raduil pe se so se veruil taj džanol. Si radosno, veruil taj džanol, kaj Allah te bareke wa ta'ala kaj ispunil piro obećanje, kaj ka dobili nagrada, kato Allahi džele wa ala, kol žive se kaj nakharano pokornost Allahe se subhanahu wa ta'ala, kol žive se kaj posti sada, radi Allahi subhanahu wa ta'ala, kol žive se kaj umori sajlo, kaj pali sada namazi, kaj raklapi čib, kol žive se kaj žrtvuj sada, taj piro, vakti taj piro sastipe, Allahe se subhanahu wa ta'ala. Pa blago se kolese ko bori sajlo, ano čone Ramazanoso, kaj te pašol Allahe se subhanahu wa ta'ala. Pralalen taj pejalen. Mangav te penav kaj amen. Morate ača čvrsto. Pekova drom kaj samano Ramazan. Pekova drom kaj živi sadamano Ramazan. Morate ača čvrsto bi palo Ramazano, a gja čvrsto pedevlesko drom, iskreno robor Allahe se te živi sad kaj živi sadam, ano čon Ramazanoso. Se sose. Buđene kohadon kanavol obajramo peneno da žive sara mesem slobodno. Na prala taj pene najsam slobodno, a tu smes niko vendat. Ni tromag ja te misli.
Se sos o rezultati amare Ramazanos. O rezultati amare ibadeteso. Kaj čerdam na no Ramazano, a vol palo Ramazano. O rezultati amare ibadeteso, kaj čerdam, kaj žrtvuj sadam, kaj umori sajlam, kaj posti sadam. A vol palo Ramazano di klope sodu uspi sadam. Pa svako penek di čol kaj si. Palo Ramazano. Pire gospodareha, pire Allahesa dželle wa ala. Nek di čol kaj si je džamijenca. Nek di čol kaj si Allahesa kitabea. Nek di čol kaj si pe čibaha taj pe jačenca. Nek di čol kaj si pire daraha. Taj pire džanglimaha kaj Allah dželle wa ala si ti di čole te si upravo lesta. Se u istinu niko ne kao uspil. Allah te barek ve teala kao uspil jedino kolako. Kao inna ledine kalu Rabbuna Allahu thumme istaqam. Kao manush save pende Allah si amaro gospodari ta čile čvrsto zurale. Penda pekova. Sar čibaha na bučaha živi sade pekova. Čuteano deo pende Allah si amaro gospodari. Pa onda pende Allah se odgovori sade pende pri sarsavi naredba Allah si pende semijana wa ta'ala. Šunaja hem pokori nameno. Kalanek radujem te. A gdje Allah dželle wa ala penola menđe. I Allah te bareke wa ta'ala običila kalemanu šenđe ko nastavak ajete so penel olenđe ulona penole melaike. Olenđe penol ulona melaike ki pu. Ket, kada velo meribe, kada vel tiranako Allahi te mukaka ja pu. Te džate kuvata lalaka ja pu. Allah olengi hularaya melaike biçalaya ko samur. Angladersa tik toli duša. Hem penelenge melaike radosna vesli garenare. Madaran masikirinen tuven Allah penol spreminjatuven penol cenetose, cenetliye ye. On pana civde carena veş pirotan kaykoven. Subhanallah. E penene melaike madarana meni yamtuvenca, meni yamtumar evliya. Tu mena menca živinčen. Ko živinča onenca? Vernik ja. Okolo su iskreno penđe Allah je mano gospodari. On živinče Allah ese, melejkenca. Tu mena amen tu menca ki dunjaya, hem ko ahireti tu menca kao bazaj. Madaran ameni jam tumare amala. Tava izdržljivano pokornost, tano ibadeti Allah ese subhanahu wa ta'ala. Taraka mare namazija. Te da hemmajo ohako angluno. Silo Allahi subhanahu wa ta'ala lesko hako tuno. Naj nikaso hako. Nije rovnjako, nije dadeso, nije dako, nije čavengo, nije bučako. Ma nije mare dušako. Hako. Nego Allah eso hako tano hemmaj. Allah subhanahu wa ta'ala prelalo Kurani. Allah si hemmaj angluno. Lesko hako. Lesko borđi moram hemmaj angluno te završi. Allah eso subhanahu wa ta'ala. Znači te da prednost Allah subhanahu wa ta'ala hemmaj angluno. Sarpendem tarakamen taj te živi sa robor Allah subhanahu wa ta'ala. Čajen so se prelane te prijatelje. Jek pendem kao rezultati amaro avol Ramazanoso palo Ramazano životu ti klope sarka živi jave. Pokorno ili nepokorno, poslušno ili neposlušno Allah se. A oduj to di čolpe dali karaka kola Amelija ko Ramazano so reskam tečera ili kao uništinar. Se made delo manu šajče džape se šukar počano Ramazan. Zaslužin džaku Allah subhanahu wa ta'ala. Zaslužin dža Ramazana postin dža iskreno radi Allah subhanahu wa ta'ala. Klanin dža iskreno zaslužin dža kuđalo milosti Allah subhanahu wa ta'ala. Ama palo Ramazani kamu kelpi čivka parjavi okole. Kalelo kole andromuj. Ka uvredini okole. Ka činelo kole ko poverenje. Ka hovavi okole.
Кади келсен лади келпе, кашунесо на шунет, и ја джахар маде деда шайтилмиштини пире, шуже делија. Со че джанем тувен, хендау пенгамбери саллаллаху алейхи хадис, джанем ли пенол тувен коси муфлис. Муфлис. Банкрот. Квасо нашол джаса. Асаби апенде, ја Расулаллах саллаллаху алейхи саллям, камен де си кова кај нере ни мали, ни паре. Надоле ни роба, а ни паре. Пенгамбери саллаллаху алейхи саллям, Al-Muno meti, manush penol ko tsavokavil kusudnjo dive. Kavelle namazi, kavelle post, Ramazani, kavelle hađ, kavelle umre, kavelle sadaka, zekat, kavelle saš uže delija. I penol kaven sero bregija, olese šuže delija kusudnjo dive. Ama penol otar kavel, penol manusha kaven, ka penol ja Rab, a kava robi tlo, o jeste tu ki robi ja. Ovo jeste tu че и не покорно, не постишно, ама мана кушля. Не начеравали се алали, соманге, саоле со намази читао живот со пенџа. И Аллах правда кај, Аллах каделе, сао намази да читао живот. Кавела вер, кафе ја Раб, кава јесте покорно, кава јесте постинџа, сачаже, ама ману хова джа, чинџама ко поверење, кава мануш. И онда кола ка пенал као пристине, да, но пристинава. Соман е пенал о намази джело ка пенал, на не на намази. А чило хаđo пост, те моле со пост читао пиро живот со постинџа. И Аллах ка дело дова, па ю хаđa джар, па сај дели, па ка чол на ну, никавеле ништо. Па мануш пана кавен, ка роден пиро хако леста. Па ка пенал, па више на не ледели ка пенал. Он народо ка пенал Аллах, Lea mare greia cisinamente oles. Pravda. I kalelo Allah lenge greia, ka cistini hem kadelo le. Je doreso prav penela majem tu meni. Od vaso gradinđam ko Ramazani. Od vaso čerđam ko Ramazani. Morate zuračera od ova. Morate izolirinale šukar. Te namukan ništa te kuvelo desuka uništinile. Мисинам крепена те изолиринали ибадетеа, те ача устрајно, покорно, кан лела есе, те на нашатаре джамие, те на нашатаро муслиманија, те на нашатаро дерзија, те на нашатаро халке, те на нашатаро башче дженето српенџа до пенгамбери саллаллаху алейхи саллям. Те манглам, каја изолација? Кајата не изолација? А Аллах ако динџам предност, амен.